Zdravo. Dobro večer. Nadam se da vam se svidjelo koliko toliko. Evo da počinjemo. Kada i kako je režiser Sergej Kreso došao do tebe i kakvu je on imao ideju za taj film i onda kako se to promijenilo kad si ti ušao u priču sa svojim idejama? Sergej Kreso je, kao ja, iz Bosne, živi u Holandiji već dugo i sam je muzičar i on je pratio taj moj rad još od 2012. Tada mi je poslao e-mail da li bismo mogli pričati o nekom zajedničkom radu i onda je to trajalo jedno 5-6 godina nekakvog da, ne, možda, šta ćemo, kućemo, šta da kažemo mi. Da bi onda sa dolaskom ovih novih izbjeglica 2015. on nekako, da kažem, nanjušio da bi to mogla biti tema, a mi smo počeli da sarađujemo, da produciramo muziku sa nekima od njih. I to je bilo to, znači 2015. krećemo sa radom, 2017. počinjemo da snimamo, do 2019. do kraja, onda smo završili. I kako ste u ovom procesu pronašli ove sve ljudi, koje, na primjer, ovaj dečko u Bosni i sve te neke muzičare? Pa, uglavnom, ovaj dečko, mu se zove Fertuz, koliko se sjećam, mi smo ga zaista našli u Bosni slučajno. Znači, ovo što ste vidjeli na filmu, to je zaista tako je bilo. Splet slučajnosti i mi počinjemo da radimo s njim. Ove druge muzičare mi smo imali svoj mali studij u Berlinu, imamo ga i dalje. Jednostavno, mislim, Berlin je džungla što se tiče muzike i umjetnosti, smo sarađivali sa njima, a režiseru se to dopalo, pa kao ajde da to malo snimamo. Kako je bilo tebi taj proces, to je sa jedne strane portret tebe, tvog rada, a sa druge strane si slušao sve te neke nove priče, novih migranta. Kako je to uticalo na to neko tvoje pamćenje, neke tvoje spomene koje si imao kad si slušao sad te nove priče? Znaš šta, to ti je, u stvari, film je na neki način from migrants to migrants, što smo mi smatrali nekakvom novom dinamikom, jer mi smo isto na neki način bili migrants u nekom momentu u Berlinu i eto sad smo odrasli i došli smo do tog nivoa da i mi možemo nešto da kao multipliciramo, dakle prenesemo dalje, kroz film, kroz muziku i tako dalje. Tako da mi je ta pozicija bila zanimljiva jer i meni bila nova. Kao, ok, ja sam sad star dovoljno da ja mogu da možda svoja neka iskustva prenesem i pokažem ih, i čak i svoje predrasude. U biti ja ono što sam htio kao protagonist ovog filma najviše je da više budem prisutan sa svojim predrasudama u filmu. Nije mi uspjelo, mislim. Mislim da sam prilično politički korektan ovdje, ja sam više htio da budem nekorektan. Zašto? Da bi eventualno, kako bi rekao, portretirao to nastajanje, šta znači imati predrasudu i šta znači razgraditi istu. Probali smo djelomično, mislim da smo donekle uspjeli, ali želio bih da smo to više uspjeli. A šta je tebi bilo najteže u ovom procesu kad te neko prati kamerom? Da, to je naporno kad imaš stalno tim za sobom i sad trebaš biti autentičan, biti opušten, biti kao i zanimljiv i šarmantan i pametan. Znaš, ja pijem već 20 godina i sad trebam biti pametan. Tu razumiješ, je nešto kao zezaš s ljudima, praviš nešto. To je bilo, neću reći biti najteže, ali bilo mi je najteže improvizirati. To mi je bilo najteže. U kakvom smislu? Pa, na primjer, evo, jedan primjer, išli smo na neku pijacu u Marseju, koja je onako, tu su uglavnom arapski migranti koji tu nešto prodaju, preprodaju, i sad ti dolaziš tu sa kamerom iza sebe koja te prati, i ajde sad ti tu budi kao opušten i kao nešto da se desi pozitivno, kao sad smo mi baš šarmantni. To je bilo onako čak pomalo i opasno. To su bile naporne situacije. A ovo drugo, portretiranje familijarnog, obiteljskog života, to je pa isto. Mislim, sve u svemu to ništa nije toliko naporno, ali traži malo da otvoriš svoju dušu, da otvoriš svoju privatnost i možda i malo riskiraš pri tome, time što ćeš pokazati neke stvari koje možda ne bi trebao, da kažemo sad ne bi trebao. I koliko si ti mogao da
kažeš šta želiš da se snima, šta ne želiš da se snima i može, da li si bio sa režiserom onda i u montaži kad se to sve radilo? Ne, u montaži nisam bio nikako. Sa režiserom sam postao kao neki friend, neki bosanski način. Kao mi smo raja, mi sad to radimo. Znači, nema više odlučio se da ćemo snimati, idemo. Tako da nije ni bilo potrebe da kaže nemoj sad ovo, baš ti dobro sad, ne bi me baš imao golog pod tušem, bilo bi bez veze, ili neke scene koje baš i nisu za film, ali sve ovo drugo je bilo ok, idemo sad, idemo pokazati šta znači biti... Mi smo htjeli da pokažemo šta znači imati predrasudu, jer su one normalne. Mislim da imati predrasudu je nešto normalno, mi smo ljudi, mi smo odgojeni u nekim našim kulturnim, kako bi rekao, okvirima, ramovima i odrastamo u njima. I treba nam vremena da shvatimo da neke stvari ne moraju biti takve. I to je bio cilj da probamo, kako bi rekao, dismantle, razgraditi. Tako da tu je često bio napor kako to izvesti. Kako sad dati dio sebe i reći da si nekad politički nekorektan, i to prikazati u filmu, jer to nije jednostavno, i onda probati pokazati taj proces popuštanja, taj proces shvatanja, da definitivno ima smisla poraditi na tome i raditi na tome što shvatamo kao toleranciju. Jer tolerancija nije nešto što je God given, što se dešava. Toleranciju treba stalno podmazivati, treba je shvatiti i raditi na njoj. Kako sad biti tolerantan? Ja isto često nisam bio tolerantan u svom životu, ali to sam tek poslije shvatio. I to je smisao ovog filma. Je kakšno vprašanje iz publike na tej točki? Oziroma, a bo mikrofon prišel ali ne? Ne. Bo, pride. Dobro, se čujemo. Može 2 pitanja. Može. Malo je skuplje, ali... Koliko dobro čujete posle toliko godina kad ste već DJ? Bravo, odlično pitanje. Nedavno sam bio, ali zaista sam nedavno bio kod ovog ušnog doktora i rekao je da čujem super. I rekao, daj, lažeš me. Ne čujem, ne, kao vi čujete odlično, mjerio je to nekim svojim uređajima, ja moram vjerovati tome, ali ja nisam siguran da dobro čujem. Imam malo, mislim da neke frekvencije i ne čujem. Ok, hvala. A zanima me isto, recimo, kako ste došli ste iz Bosne, počeli ste da vozite taksi, a onda ste ušli u neki klub i kazali kao mogu ja i to sad malo, ili kako je to počelo? Pa to je kao kad pitate onog pračovjeka kada je otkrio točak. Sad otkrivam točak. Naravno, ja sam kao i mnogi naši mladi ljudi tada u Berlinu počeo da se družim, da pijem tu po tim kafanama i pušimo ašiš i zajebavamo se. I u jednom momentu sam došao na ideju da pitam mogu li ja puštati muziku ovdje sa kaseta tada. To je taj bio, to otkrivanje točka, to kad je čovjek sa majmuna iz dosade udario onu kost i postao čovjek jer je otkrio nešto novo. Tako sam ja tad tad sam postao DJ iz jebancije, mogu li ja puštati muziku? I od tad, to je 93. bilo, pa do danas, to je 30 godina, tako je otprilike to išlo, ali to trajalo. Otprilike u segmentima od po 7 godina. Ono što sam primijetio da 7 godina periodi imaju neku svoju čudnu dinamiku. 7 godina ovaj klub, pa 7 godina drugi, pa 7 godina. Stalno po 7 godina se dešavalo nešto. Še kakšno vprašanje? Možda sam Šta? agresivan sa svojim izjavama. Nisi. Pa, mislim, u filmu imamo nekako osjećanje da imaš dosta ovog Balkan bita, ali nije tako, jel? Kako misliš? U filmu je neki taj, dosta je Balkan bita, sad idemo sa migrantima, radimo neku novu muziku Europe, ali ti radiš te partije i to dalje ili ne? Pa dobro, sad je korona nastupila pa nas je malo pomela, ja? To je činjenica. Mislio sam da radim, ali nešto nisam više siguran. Ostario sam, 52 mi je godine i osjećam da
mi je dosadno mi je više to zabavljati ljude i puštati uvijek jedne te iste stvari. Tako da mislim da ne. Ok. I kakvi su planovi sad, možda imate neke planove sad sa ovim ljudima koji su u filmu, da radite nešto zajedno, da snimate nešto? Znate šta, korona je zaista, COVID tema je zaista nam presjekla jednu eventualno logičnu dinamiku koja se trebala desiti. Rasula nas je sve. Dakle, mi završavamo film, mi završavamo čitavi album i onda dolazi korona, 2 godine je ništa. Jako je teško skupiti ljude i motivirati ponovo da nešto radimo skupa. Tako da smo u nekom status quo, ne znam ni sam, eto. Zaista je jedno čudno vrijeme, ne mogu se definirati. Mislim, mislili smo da bismo mogli ispričati neku novu priču, eventualno inicirati neku novu priču. Sad, ne znam, baš smo u nekom čudnom momentu. Priložnost za zadnje vprašanje, mogoče še? Ne? Potem bi se pa v bistvu lepo zahvalila našemu gostu, vas vse bi pa povabila na eno brezplačno pivo in burek. In na naslednje filme cikla glasbenih dokumentarcev Druge godbe. Hvala, ker ste prišli. Hvala vam.